Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Mayangas de Comisa, Lingata King Linker, Dr. Josh Reman, yeah, Ash Gazan go up peace, man, go up peace. So, the guy master team, the guy master team. So, it the 16th of February, of course, if you get one of my youngats, Africa a post, Nanga Fatsala go, I'd love to take this opportunity to apologize for the damaging allegations I made yesterday against our doctor, our good doctor. Yours sincerely, Nsuku. So of course, yeah, Manyangas Nsuku Baloy. So good luck, Master T. So it the 15th of February, Manyangas are busy. Katsala virus posts. Man sure and election come if you want to show I was like, I can't do the comparison. Go like how compare one post of course I can compare na Papa Penny la I can compare na the late Peter Tinet I can say Pen is bigger than Peter Tinet and stuff like that. Actually in Shishago. So good like Master T like enough in Vienna screenshot the Shago. Mara akutalo ono akutalo in London. Oh mahlalo oh sho mahlalo sitsumela man sho nga sho lo ishteka mahlalo shiri lo Daniel Mbone 8 hours ago ya sho sho maka mahlalo Xitsonga yena lo anga hehla nga kota ku va a screenshot so ta khi vona ku undleke yini kahle kahle la so of course ufike vona mayinga of course afatsala ku Josh Reman is the greatest mampara of all time ka music wa Xitsonga akomisa ku wow la so ako hi mara ena swo mara nkarhi wun'wana some language arreads he f the ab leswi nga tsala swona ya mara ukho azama ku kombisa of course I tirhini of course na vanhu vo fana vo Pin leswi of course azama ku vula swo kwalana ya tirhini ku fana vo Esther M and also Benin president I generation to hambanahambana va dominating ku hi generation to hambanahambana vele emdena for Ola. These are the biggest talents he ever had, but the great God hold of him. Leswi nga faka komisa swona kwalano ku yimanyangazi ku ve na ku hleketa hi khwiri ko karhi leswi of course Africa a tsala swo kwalana and then tlhafa ka komisa ku loko Josh Reman anga pfumelangi ku hangalasa Limpopo poison inge yi kha yi tshama na vandhuna midstream yi kha yi nga rent yi lo xava yindlo okay. Midstream is an estate akani cheka nayo na proper swinene ngozambo hi kuma ti images unfortunately wa Google antiko iyo aleriwa na ku va a nghena na swi komba anga nghenanga la ndzeni kha cheka ti mapatu I tlhele gedeni antiko wa va ku ndlerise gedeni anga nghenanga I tlherise gedeni but nga yi cheka hi ti images as you can see the na le midstream estate. Okay, I don't know you kumeka kun exactly. You kumeka under some should come by around Pretoria, no? Near Bragfontein. Yeah, very near Bragfontein. As you can see, kwala. So of course I proper can check the images. It's a very good area. Yeah, upper class. Yeah, upper class as you can see the images. Think ako hindi it's an upper class area. Proper nothing to it's a proper area. It's a proper area. As you can see kwala. Yeah, okay. I continue ya hlasta tena chamanya. Ish. Ko mama dinle yan'wana manje nsenda. Yo. Hayi ingozi ndawo le ingozi swinene as you can see kona don't have drawings and ku hlango swa drawings okay ya hele ndawo ya kona tani swi swona ku a ku na madindlo ya ku lukumba ngopfu a ku na swi endla endlwana ne vele ku again swinene vanhu at that area okay ya I continue mayingani xi tlharihise hi yona hi ku phutisiwa. Look at the mansion he is built for himself. Oh, okay. Ora mhaka loko ti va hambana hey kona la hambeni ra kona kokwana very nge swi tivi straight yona mkhulu Dr. Josh Reman loyi hlamusela la ifike yi kombisa ku mhaka leya newspaper leya a yi nga swi tivi yona swi tsariwa swilo leswiya
mavunwa a ngo mavunwa a yi nga swi tivi swoswo mahambani lama it's a bit complicated swo lava vo moyengani kahle kahle so ku hi yena manyangatsi kombisa ku ku va va hambana laha ku hi manyangatsi a ku ri timhaka ta grade leswi a nga kombisa swona laha minkarhi yaliya leswi of course manyangatsi a kombisa ku hi leswi a manyangatsi of course perspective ya a kha a vula swo kwalano mara mhaka leyiwa then obviously we know beni manyangatsi of course ya hi loko nga endliwa liya kahle ka ha ri dawule loko dimension yi kulungu hi liya ti feta vo midstream na yini liya beni manyangatsi is too huge guys yikulu like if you want to experience it just go there if you languta yikulu ku hundza mpimo yeah and then a continue a tsala ku don't be like Joyce Riman don't let greed controls you leswi of course manyangatsi of course a fika a tsala swilo sweswo kwalano so hi sure ku yona obvious post leyi of course yi nga fika yi kotisa Dr. Joyce Riman leyi so yaleyo ya swi tikombi na ku yi nga kha yi kwatisa ngopfu hi accusation yo yi greedy swa ku hi leswi yi kwatisa ngopfu Dr. Joyce Riman loko hi gana na hina nguva the whole statement because i xilo lexi a kha xi phindela ngopfu manyangatsi la ma yona mhaka leyiwa of course a ni byi foni vhele ivi ya apologize swona sweswiya swa ti-allegations teto ya kha yi vula ku hi greedy and stuff like that however hi mi swi tiva ku swi va swi onhake ngopfu loko hi ze hi fika la vhele the same exact date mina vuya ni hlamala hi post leyi manyangatsi a nga fika a yi tsala I think hi ta yi hlayisa sweswiya then ku swi le ku hlupheni la hi fika hi vona manyangatsi a fika a tsala ku I retract my apology ku retracta i ku cancela swilo leswi a nga swi vula ne as you can see kwala retract yaleyo draw back withdraw i ku withdraw i ku tlhela ndzhaku hi ndlela yin'wana okay so fika komba ku I retract my apology meaning wa withdraw meaning apology yo karhi yaleyi a nga yi tsala a nga yi mean wa yi susa sweswi hi ndlela yin'wana wa yi cancela ivi then a kombisa ku whoever feels like I'm directing to him must wear the shoes hi mina Mr. Post vusaveli byo tani mara manyangatsi so if a kombisa ku whoever feels like I'm directing to him eka yena him and i tlhela tirhisa na gender ya munhu wa xinuna laha wena mhaka leyi i tirhise gender ya munhu wa xinuna leswi of course a nga fika kombisa swona I'm just trying to search something here okay so hi ku hleketelela ka mina since a ha ku apologize loyi khe hi languta laha a ha ku apologize to Dr. Joyce Riman swa recent yena vheve tshama kha apologize but swa recent ha ku vona apologize to Dr. Joyce Riman swi to kombe ngaku a nga kha a vula yona mkhulu nkoko a nga tsalangi ku mani so swi ta fika swi tikanyana xo delela manyangatsi swa tikanyana a ni apologize na hala so vona swa ndla loko maybe u fika kombisa ku va twina ku vula vona kha ku a nga vuli vona swi complicated but swi ti kombi ngaku maybe a nga vula vona we are not sure xa delela dimene hayi manyangatsi hayi a ri na tala hi mfu hayi hi leswo loko ri amukeza mi suka banda kombela mi tlika subscribe kasi mi one posta nkarhi muni ku ni vona vanhu va kha va postana a se ni posta kasi ku humelela yini mara hi siku ra varhandzani so van'wani va postiwa na le ka Tsanini Voice huluhi yani okay wata i khale ni karhi ringete ku va ni upload e picture ya wehe se network leyi ya karhata since ni karhi na uploada a yi ngheni a ni twisisa ku endleka yini ni ta ringeta ku shiftanyana lani a yi ngheni wa tiva khale ni ringeta